voces non poden seguir tampouco. Depende que tipo de comentarios. Ahora xa sabe quenes somos. Comentario da croquita di... Perdí. No, conejo. Croqueta de conejo, ¿no? O se quera, croquetas de... Croquetas, sí, os pimientos rellenos de perdiz. Pimiento relleno de perdiz. Una salsa de champiñones. Muy bien. Sí, señor. Somos de Para que Málaga. te lo comente. Isto é lebre con fabas. Madre mía. Voy a facer a competencia. Vaya para mandarlle a eles, a todo a eles. Pero a elas tamén les mandamos a dirección do vídeo. Tedes dirección de correo electrónico deles? De correr, sí, queremos. Eu non. Tú non tes eso. Pero que iso non é Facebook. Tiro Facebook, non. Voy a mandar a Mariano. Que? Lebre con... Lebre con fabas, tío. Dios, pero hai que gravar así logo tan cerca. Hai que ver os detalles. Chago a cámara iso. Empañouse un pouco aí. Arguiñano, gotita en la lente. Falta o peinado para ir botando. Podes ir botando? Para, saca de aí. Saca de aí, ó. Saca de aí. Xeron que eras alérgico tamén a... As fabas. O que flota polo medio das fabas, no. Bueno, veña, va de botar. A ver, botar aí. Aquí hai un... No. O famoso lo. Os vos coa cuchara e collendo por o lado. Deixándose, Pero moito lle está botando. Está fervendo, tío. Claro que lle botaron todos manos. Que este normalmente sempre gana uns trozos grandes. Vamos a ver. Vamos a ver como é, Miguel. Hai pouco, Hai pouco, non? Vin un trociño en principio. Bueno, dos. Son dos. Todos que tens que comer, ferro, gastache moito ferro. Porque non con eu, senón había que gastar máis. Mariano, esa verdade. Eu tengo un chulipiño, Porque traballou todo el. Xabrín. Canto leu sufrí. Claro, aquel día, eu nunca tevo cousa vira na miña vida. Nin andando ás fogueiras, do correo, que non se lle lava. Non se toca, non lle dicía que te va. Se leva 900 kilos. Todo negro, non se vía a fogueira. Todo azul no medio. Xa nin se movía. Aí se toco, esquiniña. Unha esquiniña, claro. Con moita técnica. Con moita. Bueno, manda carallo ese señor, Joder, tío. Vaya. Os máis, pois deixen para eles que son menos. Más ou menos. Bueno, eles cargaron máis, tamén. Cargaron máis de pacacas. Carallo, mira que nos pedal dinero, que non. No, mire, así, mire, esto cacho costillar. Mellor no, ou se queres decirlo tú. Oye, chico. Como? Chico, pero ¿qué pasa? Unha pega revolgada. Isto é para que aprendan en Vigo o paeso de Cacho o que é comer caza. Con todos os respetos, Cacho? Que hora es papá? Cacho papá. Cacho papá, papá Cacho. Papi cacho. Lente.